Hagasngi ke baka office jong District Transport Officer East Kasils District kata kajing patha jong Ministry of Roads Transport and Highways kala penlongai ke program Road Safety Month ha Police Reserve ke badan Thana Road kawas dang nadu ka khat atare gurampang arja arpusau bat ka banne adu laisngi harangkat kajing trailang bat ka office Deputy Commissioner kitanat sarkar kum katanat pulit ka koi ka khia katanat puli puthi bat kiwei lala wan sakhi kajing wan shim banta jong kaseng kinongnya kali sarkar ka tip kum kamigalaya Government Drivers Welfare Association Hakajingwan isim benta jong kasenggi nongnya kali sarkar kabalaya lamdau presiden ubat sis imli nakaliang kilat patai kubor kila yo banyakran halor ki katu kat ne ki mat ki badannya gajing sutu bakla hau pajba haki khap ki babun habakli yo ba chervonal halor kajing pen ibor jong nongnya kali sarkar kham tam ki ML01 nakaliang uniu nongai lam kaseng ula kubur baki don kum kita ki jingja bot lo pensyai bana kajing yet jong kaseng ya ki jing sisa lalap bakini ki bre ki banyak klam kajing kit khlip bon sin ki dei ki pelasusha tung kum ki casual kinongnya kali jongki officer wat khamtam ki banya ki kali jongki MLA kay bagi mi nani ngayo abon ki message dari transport department menjuru haji trelang bat ki district commission dan ka police department bala ibon ki bentai jika ini kamba kay kita ka road safety bang kemudian apa kali asko je keren kalau bang tiak lakam ya kani je nyak kali kuma khamtam ko bagong bane ko kintin yang ba katong ko slogan ka bagong ba safe drive, safe life. Kini di betul kambah hangi ngap sutu kita. Bahkan di kubur ni di bandara hiru ikbun menyebat ini kemudian. Ti ngamen chan ni hendian sepangker komnya kali. Ngamen chan ya ka words drivers mah. Kani ka words drivers ka pun thup re tang ong tagi banyak government ni taksi ni. Ini banyak arsaka ni ka tu ya bro. Bagi tu badan private vehicle ru. Bajak kilil jong. Kitu gi benta ki baham sutu. Nama kabun pakai ke hash driving ta. Kim sutu ya kita ka words drivers kilong ki pelukam bakla beli ki pelong jilek ka ya kali yang kedoi ka ti saja pak susi saja ada susi ba kereta ki emang salang ke pos ki apa kuma penention beneng yang ngan chong coba tai fin dia ya kena full form yang driver ngau mena di discipline di man bat kata what do you respect are you the intelligent yang mena ngau mena ka V di vision E di vision kelas ke di responsibility. Kini di responsibility ke bakiala. Kam tambali ni banyak ngikit di mesin bopolo. Tak one wrong move ke jongane ke jongi member jongane gi banyak taksi bobo ni tinggalam sejak jiap ngikit bosong kali. Teki ke bro kali kamprom jongi abang setu ngai bat kata tolong ke jingi borom kaliang hidu ngini follow up ngini bodin bat ka police department iki punya iki traffic rule lemjo iki rule regulation bora na transport department ngini bat kata kana melong ke bro banyak bah kalau ke bah ini bro iki emang salang kan kita ekonomi ke susi iki family ko bro pikir keren ni kebeda begini banyak kali sarkar mah kumkuno ya bro andre kita ni katur ni kiba let's say kerkomnya kilong klamak ora teng long bikso bagade kali sarkar kimju boram syu iwe apa lanti agi sisa kata pi emang pinsai pindat mah ni banyak kali sarkar mah ni hani dan ki regular drivers mah yong yang tu banyak kali government vehicle kita lu kini ki casual drivers bagi kita lu ki kini ki banyak kali lesi kini ki brio jeng ki mah brio juga MLS ni ki brio ki ora ki officers mah brio ki banyak kali inya ajarwan wan ni ai ka message kini ki driver jong post liat baginya ada kakor ke boram di follow up kata mana asal nak support ni jera aku buat hari kejimi BR kedon be kata malan jurong brio dia ngalabun bajar sendi kejinya accident kejinya bakla gini government driver don hot umde ujung atau kosong kodi benawa isi bosnya banyak lam mono amtip langsung kerteng yang tak kejinya penakam bakla dia ngasuka abangan kijumut dia dengan niru recently ni government ngirang tho ya kawai ke benta ke government kan implement dia service solution driver post nama dah kalong kani kalong kam kani kadang ke service rule kiong kadang hari kam no applicable pat ya borok driver post dia maybe kalong ka mention tang post sekretariat ka bangi itu dah te kam no applicable king driver post borok oi te ko aba ka service rule ka bangi thos government ta kadang ya mau bangi pat yo kadang ya ka file ni ko aba kalong kam anta kalong kam ka service rule kinon kinon ki an bangi suthu ya kata karul bodu government driver suthu kumno karkam tri baganya kali kana kami kana no susi Nalor kata la yor banyak kran halor kajing jong ginongnya kali sarkar kipu sya pendon kam hakipor election. Kau bojungi kari kawai bang ibu akhman kalong ba ini fight ya ke hok ini le ke hok jung rabar bodo. Kam tamngi banyak government jadi ibarat oh kita ki yang tinggi grassroots level mah staff mah ibarat. Ngai kedon kebentang aku asyik tu ifi khamat press mah. Ba nak len jungi kat bala ni fight be ke hok rabar umat jing ya. Recently gelap kan ke election ka bangi kendo
berkemle. Yang tu kami ke isu kalau ke siu ya ka by election. Te yang lengi ka sen ya tho su siu. Pas tu apa ke government ke priang na department siu. Upriang ke jing tho jungi. Bat ka bangi tho ngi ong ka onrem ke non ke podiriat. Jing siu government driver. Mau ti government driver wala ti basyabar kin ki bus kin ki lok kin ki mo ki tourist basyabar election kiru. Pli gitu ke jing siu din biang. Maka kamu driver ke di bakhya. Stu fi bersimit syong sabar. Bersimit duty lagi jiu abaren. Yang kasih apa nak message bah wana election department kan cim kiai kan ni, wada ngiri ke bahasa pending election ke MLA, kemudian kita bagi layo itu kahok juki, dan ngimpat yo. Lalu mentah kita ngayat bat ke election department, yang proceed kam sekeman, makiri ke orang tu, siap bangi sa penbiang kita kacing dua ujung fee, kacing guna kacing bamnyo ujung fee ke MLA, mau bagi pedian kipedian, niat tre bertang ya corporate hi bat ke election department, yang sekolah agak message bah ke MP election berwan bat ke MC, dia kan tak su ke ijing kan ya baik. Kenapa ke ijing thok bila apa sa government sa coalition department kan follow up itu ju kenapa nginyo itu korit ke bila thok nomor menah kani ba dep ngidon ngi trelang bang not isu ngidon bang not isu spesial ke ke pastuna kalong ba nak not isu bang ngidon bang naglan mangani yo message baki por election por kiyo honorem kini government drivers kadon da ka order ke bami bar election department bagi driver kiyo ngidon ke podirit kata ka release pa sis tinggi lem nong ngi tho ngi pan ju tho na panaglan ka copy ya ni yen close bengi pha cha usiu tu usiu lo pdeng tu tinggi kami ka order mana ni kami tu aspas sempo ri pa plan police department kala pha la distribute babon ki ni ki district ini district bro ki babon ki district commissioner office belarsi yang tu menta don ki district ki bala yo don bing pat yo ka message kolong bana klin ki ai ki ang ba kamut ba ngim yo ngin sayo tinggi be sha ka por teng ta hilong we ba kan ka election parliament subakan kiai ngi driver bakai ka hok jingi subakan ai ka por biang bang nim du thai ka tai ka jiko ajungi kham thoi ka riet ngi tho ba sa ka election department ba kan follow up ba ka podri ndon ka podri re bendon ngi shen close ya ka ni ka city ba nagalan ka lais pa ngi shu ai ka example bang include bangi ke recently ba mi man ha ni pat yo ni ka mli ka di aspas pho ki ai ta u khot jingi boro ngi la pdeng kata kalau aspas pho sis ngi ke khnang ba kayak jingi kalau kalau equal baik bro, beli setio unyu setio beli sebenarnya sebenarnya. Apa sifat mana kan ni babun yang itu ini, don kita bayo ke election yang jingsio kalau ba, bukti sebenarnya lu saja, bukti asli lu saja, lamsam bagi memang kepada diri. Tengah syukur apa kata pencahayaan dia, ba kan kita, kamu tu ni jing keno ini noru, selama mana jingi lah thok secara election department, kalau accept dia kata, kalau apa dia, selama kan kita apa gaya bangun ke MP election, berke MDC, tengah.